How's kan ki church ayam ba siya? Pastor na paidre sakti siya. Deacon board na paidre. Noi church su yaw da brai khang de. Aduga isol ki wahay ki matung ina chatre church resolution ki matung ina chatre. Bible paira da lagtre hojik ki association ki assembly phambada association ki meeting ama church ki meeting ama tawbada ne Bible si kolaga isol ki wahay ki matung ina meeting to Bible si leite resolution si parani adu matung ina meeting tawrane Bible ki matung ina chalabade pastor Martin he is the king of the church magi matak di isol khatane adu hojik kan di church ayam se pastor ki matak dikan bok le अदुग दिगन मोर की मत ईश्वर ले ईश्वर दी ईश्वर पास्टर दिगन मोर बिलीवर है निकाय बने अदु हौजिक कान गिन मियो बिसिना लारी याम है ने कंप्यूटर की चुनिना सेमदोगा पास